Bor Pinyat District ke East Jaintia Hills hak khadar tarik unaitung arjar pulai kalapan pra dag pynbthei bom ya ki karkhana sanjanga dawyong be-aiñ lani ki coke factory be-aiñ hak ke district ki bakentup ya halari coke hapo rasong bat ka showyam si coke kabadan hawa samsir ki bahap hapo ilaka sutenga kumban syukro babon na ki karkhana sanjanga dawyong ha East Jaintia Hills district kila yo ya single window agency klam ka consent to establish CTE bat ka consent to operate CTO kat kum gajik pentep now deputy commissioner ka East Jaintia Hills district Abilash Bharanwal ulaong badon hadu kumbal life south ligi karkhana be-aiñ ki bahapan pen pra hapo ka district ka jingpen pra ya kini ki karkhana kok balashna be-aiñ kat kum gajik pentep na kalyang ka sarkar kan yai beteng hadu ka arpau tarik unaitung arjar pulai hagi khendiat sngi la sakhi ya jingpen pra ya kum kite ki karkhana hagi than shalang jongka West Hills district kum shipenta ka hukum jongka Meghalaya high court ban pen pra ya ki karkhana batrai kam be-aiñ